Yan no talaga, kaya't put mang donor. Alisto lang. Ayun na nga, dati sugat mo, ma'am, hindi na dong parka. Deta ne. Deta. Ay, dati tagol-tagol mo, ma'am. Uwan yan ta palay, limteg, Palay mo. limteg nga. Yung dati pa yun, ma'am. Ito mo na nagpangatukin ta nagsakit ti sirok ti tumeng ko. Oo, so dagiti iti ibakbakal mo, ma'am. Well. Ngayon, kumbaga, warning mo lang, Warning. ma'am. Warning. So, awanti talaga nga kam nga dangran ita. Kuna nagasat kay ket di ata no tala nabayaman no tawen eh. Mano mamin anot may saldaw nasuro ka bayente yahan nyo kada kitaan nyo na eh. Kitaan nyo Dati di. iti paglistlista amon, ma'am. Hang ko pa mailista amin eh. Dagitin ilista ko eh. Ay, dati, ma'am, buo nga dito, ilistaan, dati aglabas. Aglabas eh. Oo, dati nga oras, tas dyan. Wen dagitin aglabas nga na ringgor ah. High speed, motor speed, noisy, engine, kung Ano ka not dadya no ka mapler wen. na, ma'am. Nay, laman. Nakalista amin. Nay. Mano unayo. Arrogante nga driver without helmet. Kung kunanan ni ma'am, ilislis kanan. Pangi-pangita dam to deti, ma'am, dagiti ilislis tam. At dapat tay kayat yu tay kitaan yun to yung tayo USB pasublat ko. Ay, sige, ma'am. Mabalim min to mga i-post, ma'am. Very arrogant motor driver. Kunanan ni ma'am. So, dito yun, kaado dito nailista mo, ma'am. Lately, kitaan nyo man, dati tayo nag-ubor. Dati tayo nang dumpar kanya. Nandung para kanya. 7:30, tibigat. Sibigat, ma'am. March 6. March 6, na isulat ni ma'am. Dito. Adapay dagiti Bago nga notes. busbusina. Pangiyawatam to, dagito yung ma'am takampo ko nam, tatay. Doon napakita, ano ba, pa ya. Dati lang ito March 12, idikal man dito. Hangko pa lang ngayon, at nalaglag ang latatan. Awan unay tatay. Awanen. Di kad mabuting damit laing ang ata.